Oke ini Yan. Wih. Wis, das bungut pak kena nih. Oke sini. Kok manpe nih? Oh. Cik, le apa sing ada nih? Cik ija sana nih? Kalau ini rumah jadi iseng main. Oh. Sing manpe nih. Kalau semang kau mancing di mana pun. Man wong ngapa pancing sing man lut. Wong pulas enggak cuma. Jangan pulas nih. Mau jelas oh mancing. Jangan pulas. Sih je pulas si banci ya. Daripada cik lindang kena masih menghasilkan apa masih? Nah daripada mancing terus man gigit. Mancing kan hiburan. Sebelum kita dikubur, mari kita menghibur. Tuh ada yang tahu? Oh. Weh. Wah, kawan matan cik sangket. Sing. Mani puan di kan pancing boy. Mana cipe? Dah cik enam wae man. Pancing oi bam slak nih. Ada. Wah, cing masih ngenam ciwa kamu deh. Gaya gen ngabocik itu setel apa ngadon lemotan. Waduh, udah dong ilmu gitu mah. Stoangnya kayak seru mancing. Oh, seruan. Ada. Cuma jangan main nih. Ada ide no? Apa tuh? Dia ke sini. Dia sakit geder lemonan. Ada rokok katanya. Gaya, cikan diangkut. Ngide cing rokok masih. Nah, ide bisa kan? Lemong sakit cai nih. Lapis no. Arlah. Setel cipot. Kau udah nah. Udah kan eh? Nah, udah kan. Mau mulai mancing mau? Mas keleng dah. Ajan dah mau. Ngomong kan dua kapos ngadot tuh. Rokok ini ha. Sajan lemot terus bapak ampole. Par kan dua kapos ngadot. Sana lihat mancing di sini kan mas sana kabur lemutan besar nak bener lah masa nyong sana pak nasi kurang ya mancing mancing Allah gue boleh di kawan kena petang dan sadonyen belum nggak sih mati